nezaposlenosti diplomiranih studenata. Zamislite da završavate univerzitet puni snova i ambicija. Naporno si radio za diplomu, spreman si da doprineseš, ali nema posla. Ovo je surova realnost za milione diplomaca u zemljama u razvoju. Statistika je alarmantna. 25%, ponekad čak i više, je nezaposleno. Mnogi provode godine pre nego što dobiju pristojan posao koji vodi do karijere. To je kriza. Tradicionalno tržište rada ne može da prati. Nema dovoljno mogućnosti za ovu visoko obrazovanu radnu snagu. Rezultat, protraćeni ljudski potencijal, frustracija i generacija koja se bori da pronađe svoje mesto. Ovo nije samo lična borba, to je društveni problem koji zahteva našu pažnju. Potrebna su nam rešenja koja osnažuju diplomce, rešenja koja otvaraju mogućnosti. A dublji problem? Kada nada nestaje, nemir se javlja. Videli smo to iznova i iznova. Bangladeš, Kina, Hong Kong, zemlje širom sveta koje se bore sa istim problemom. Nezaposleni diplomci izlaze na ulice, njihovi glasovi se podižu u znak protesta, njihov bes i frustracija su opipljivi. Oni zahtevaju promene. Oni traže prilike, šansu da izgrade bolju budućnost u kojoj se njihov naporan rad za sticanje obrazovanja pretvara u smislen posao, gde se njihove veštine cene, gde njihovi snovi mogu da polete. Ovaj nemir je simptom dubljeg problema sistemske nejednakosti, problema ograničenog pristupa prilikama. Ignorisanje ovog nemira neće ga učiniti da nestane. To je poziv na akciju, poziv na inovacije, poziv da se osnaži naredna generacija. Svetionik nade. U sred ove krize pojavljuje se novi put i nova prilika. Put popločan inovacijama i dostupnošću. Ovaj put je popločan platformama bez koda. Zamislite da pravite web sajtove, aplikacije i biznise bez da napišete jednu liniju kompjuterskog koda ili čak da znate kako se kodira. To je snaga platformi bez koda. Platforme bez koda demokratizuju pristup tehnologiji. One ruše barijere. One svima, bez obzira na poreklo, daju alate da stvaraju i inoviraju. Za nezaposlene diplomce ovo je potpuna promjena igre. To je prilika da unaprede svoje sposobnosti i izgrade svoju budućnost. Više nisu ograničeni nedostatkom tradicionalnih programerskih veština. Sada mogu da ožive svoje ideje. Mogu da postanu preduzetnici. Mogu da postanu rešavači problema. Mogu da postanu kreatori. Veštine veštačke inteligencije, motor budućnosti. Veštačka inteligencija više nije daleki san. Ona je ovdje i revolucioniše način na koji živimo i radimo. To više nije samo naučna fantastika. Ona transformiše industrije od proizvodnje do zdravstva, pa čak i obrazovanja. Ona oblikuje naš svet na načine koje nikada nismo mogli da zamislimo i stvara obilje novih prilika za inovacije, za rast i za rešavanje nekih od najhitnijih svetskih izazova. Ali iskorišćavanje moći veštačke inteligencije zahteva veštine koje postaju sve važnije na današnjem tržištu rada, veštine koje su nekada mnogima bile nedostižne. Više nije tako. Danas je učenje kako razvijati i koristiti AI alate dostupnije nego ikada ranije. Platforme bez koda ruše barijere i demokratizuju pristup tehnologiji. Oni pružaju alate za izgradnju aplikacija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, za analizu podataka, za automatizaciju zadataka, za inovacije kao nikada do sada. Mogućnosti su beskrajne, a budućnost je veoma svetla. Najnovije istraživanja pokazuju da će veštačka inteligencija zauzeti 20 miliona radnih mesta, ali bi mogla da stvori i do 70 miliona dodatnih novih radnih mesta. Za diplomce u zemljama u razvoju, veštine veštačke inteligencije su pasoš za budućnost. Oni otvaraju vrata svetu mogućnosti i pružaju šansu za izgradnju nove, dobro plaćene karijere. Oni osnažuju diplomce da postanu lideri u svojoj zemlji u digitalnom dobu. To im omogućava da se takmiče na globalnoj sceni, da oblikuju budućnost svojom kreativnošću i domišljatošću. Pokretač budućnosti je već tu, a pokreće ga veštačka inteligencija. Priče o uspehu od nezaposlenih do snaženih. Uticaj platformi bez koda i veštačke inteligencije nije samo teorijski. To je revolucija koja menja živote i stvara prilike tamo gde ih ranije nije bilo. To je stvarno, to je opipljivo. To se dešava upravo sada u zajednicama širom sveta.
Širom sveta svedočimo pojavi priča o uspehu. To su priče o inovacijama i transformaciji onih koji uče da koriste veštačku inteligenciju, priče o pojedincima koji su promenili svoje živote zahvaljujući tim veštinama. Oni pišu svoju budućnost iznova i inspirišu druge da učine isto. Uzmimo za primjer mladu ženu iz Nigerije koja je koristila platformu bez koda da pokrene e-commerce biznis. Ona nije samo napravila biznis, već je stvorila pokret. Od nezaposlene je postala preduzetnica, osnažujući i druge žene u svojoj zajednici na tom putu. Njen uspeh je svetionik nade i mogućnosti. Ili grupa prijatelja u Indiji koji su razvili aplikaciju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji kako bi pomogli farmerima da povećaju prinos. Njihovo putovanje od ideje do realizacije je zaista inspirativno. Njihova inovacija ne samo da poboljšava živote, već se bavi i izazovima bezbednosti hrane. Oni zaista prave razliku u svojoj zajednici i šire. Ove priče su dokaz moći platformi bez koda i veštačke inteligencije. Pokazuju nam da uz prave alate svako može postići veličinu. Oni su izvor inspiracije. Podsjećaju nas da inovacija ne poznaju granice. Budućnost je svetla i nalazi se u tvojim rukama. Platforme bez koda. Investirajte u svoju budućnost. Naučite da koristite platforme bez koda. Dakle, koja je poruka za diplomce koji se suočavaju sa zastrašujućim izazovom nezaposlenosti? Jednostavno je. Investirajte u svoju budućnost. Naučite kako da koristite platforme bez koda za razvoj AI proizvoda, AI agenata i AI usluga. Prihvatite moć veštačke inteligencije. Ove veštine više nisu rezervisane samo za IT stručnjake. One su za svakome. Postoji bezbroj online resursa, kurseva i zajednica posvećenih tome da vam pomognu da učite. Ne bojte se da počnete. Ne dozvolite da vas nepoznato uplaše. Prihvatite proces učenja. Zapamtite, jedina granica je vaša sopstvena mašta. Uz posvećenost i trud možete savladati ove veštine. Možete otključati svet pun mogućnosti. Možete postati arhitekta svoje sudbine. Svetlija budućnost je na dohvat ruke. Budućnost je digitalna. Budućnost pokreće veštačka inteligencija. To je svet u kojem tehnologije i inovacije pokreću napredak i stvaraju beskrajne mogućnosti, a budućnost pripada onima koji su spremni da je osvoje. Oni koji prihvate učenje i prilagode se novim tehnologijama uspeće. Za diplomce u zemljama u razvoju ova poruka je posebno važna. Pristup obrazovanju i tehnologije može premostiti razlike i otvoriti vrata novim prilikama. Imate potencijal da promenite svoje živote, svoje zajednice i svoje zemlje. Korišćenjem tehnologije možete pokrenuti društveni i ekonomski napredak. Ne dozvolite da vam nezaposlenost ukrade snov. Iskoristite alate i resurse koji su vam dostupni da stvorite svoj put ka dobro plaćenoj karijeri, koja će biti veoma tražena u eri veštačke inteligencije. Za one koji žele dublje da zaronu ovaj fascinantni svet i istraže transformacioni potencijal veštačke inteligencije i uticaj koji ona već ima, na raspolaganju je obilje resursa. Odlična polazna tačka je website Global AI Solutions, koji nudi besplatne savete, linkove i informacije o resursima, kao i najnovije vesti i obuke dostupne za različite grupe koje će biti najviše pogođene veštačkom inteligencijom. To uključuje i nezaposlene diplomce. Ovaj website nudi besplatne knjige o veštačkoj inteligenciji za svaku od različitih grupa, koje se mogu preuzeti. Ove knjige su dostupne na više jezika, što informacije čini pristupačnim globalnoj publici od preko 6 milijardi ljudi. Preuzmite knjigu namenjenu vašoj grupi i počnite da učite kako da unapredite svoje veštine u oblasti veštačke inteligencije. Budućnost je vaša da je stvorite. Neprestano učenje i rad na sebi su ključ uspeha. Za one koji više vole vizualno učenje, serijal video snimaka @igrandat999 na YouTube-u i u drugim društvenim mrežama je odličan izvor koji vodi prijateljski i stručan domaćin. Ovi video snimci pružaju preglede složenih dostignuća u oblasti veštačke inteligencije i tehnologije. Na taj način ih čine dostupnim svima i pokazuju njihove verovatne uticaje. One pružaju informacije kako revolucija veštačke inteligencije napreduje, tako da ljudi mogu biti spremni i sposobni da maksimiziraju koristi kada tsunami veštačke inteligencije pogodi njihovu zemlju, budućnost u kojoj možete napraviti pravu razliku. Vaši današnji postupci oblikovaće svet sutrašnjice. Zdravo. Sada ste vidjeli da će se svijet promeniti. Dođite kod mene u AI Granddad i vidjet ćete detaljnije šta će se desiti. Ćao.